Kami jongjong panaboli pamulta pantara dok karukota ima nang disinar hamu na tua ina nasari matuaon sinar matutu penggarian sinar maparhorasan di hamu gonan su lumobi ma di pinopar ni na tutuaon jongjok kami dison makalatson mana-mana sihon nang toho sinar di bek kamu ibe nang dihami pamuntak panaboli say asiron Tuhan itu kahit na basana diliam makapasuna Tuhamu au tupe asa simpel mengirisfasi unang risada udok hata Tuhamu nang guk may dihamu dia kana met anggia mai magodang di nama godang anggia ma di paturutu hatta serokap mitod dinang sohot saya ditabay tuan ma situan anak situ boru tuak karena nangitong di nama kabaluhon unang katuk kihuho ko mulutuk pesong dia martangyak kututugani tangido gogo asa diurupi asa boy pimpin sude nyon geleng mon tuk sone pe atas kami saode adoras adoris siador pura-pura ora corat samtor kersis ma amu maduma jala mamora indorayon disido di olah hopinus tuan anak namar pangkat mamu jenderal mayor jala di dongani Yesus Kristus belum motor mainan tu belum semalasuna kata gabe kata pasu kata horas nah pasah kami Tuhamu anggia ma asiro di Tuhan digogi ma pasu-pasuna solu saat tua latihan ngasat di sinar kamu natutuh jala manggarat utang tu natorop tu namar dogat tu saat mamu horas jala kabian masuk ini mah atas kami jangan mah molope siapa perjalanan kerajaan ini las muna tanya ko kauna lam kuretana ane buruna lam jakka arong sereni rohanani molo pinawa kaudau asabulan laho makabatok kauna ulah-ulahan sa loob jadi meritema kang tolapani madok sirohonon namin halani arong dirohanani arong dirohamu jadi tuhatama na mga aramuti kita digalit na nagtabi tuhatama na matungani kita laho mangulak kasulak tabi tuhatarong na to na mga lehon sa loob na akapangibata marite makapulangda asa buhay kita sa uburak tuturuat sa uburak tutur sa uburak tuturuan kita namargulaw marburu mula hatak ka gabi-gabi dakturaptan tulang ba di tangyang muna ilo siarap tulang asa buhay hangin lam tu rektana lam tu libas na lam tu akarong na nagsipatu pamnan mula ka arong ulaw dia muna hula-hulanan so ini nga tulang na buhay terpasatan molope dia ka nasikat kubek kami patuan las maramua lang pasatan na tusina tuan bur Kuanin namin na berjulu ng kabihaduhon ng taon namin yung lahe tukuboto kami nung masirak kita doho kay nangon mariti di hamadiani na di arilewo rohan akageleng mo dusun magsalang akakiluar ang sa doho di tayo hata di tayo muna di hari sadarion naik paujung hari-hari ni inang bau muna ima haroronami lay disoto sudi keluar na banguduti
minta napa nilai do keluarga siani berseluhuna molo abala hahani hela munaon ditano perserahan dolai nafasasi. Jadi molo pe holan hami naro di suti tikyon las naruhan ilae di pas-pas tua kita seluhur. Dagajang dohonan nami diamu seluhur na keluarga besar siang di parhula-hula nami di perserangata dohot inata natahaholong yon memang sudah rencana Tuhan. Unang mahas itu diae dari nangon kuain mau sudah buku idora irohani Tuhan ini dari bersirak kita dari dia dia ale itu pesong nila aroronan disondrat dohot akai beberemu guru nami idok na tuan tak sudah indah pudung sosakot jadi dia dak sudah uhum sobaun hula-hulay nakpes na inon nitangan na dia. Jadi mau untuk songonope dihamu hula-hula nami sa loob na keluarga siya libar naboy hubatu-pahani diadat ni inata di tikyon di pas-pas tuhat tama nalaw si pasahaton na nyo tulang pakyaw muna tuwak narikot di paruharat ni Dainangon. Jadi itu juga doa so nimet yan mong pasahatay na jo kanang kami tahu kebetulan ada na ubat kami sinatyan Boro asal sunod dengan napunaw ubat kami pagkain tu berbisik namin. Jadi bang mamang asahatan tu setiyo-tiyo asal ubat kami asahatan mo. Bang mamang ban. Ala na marcara rohan dagan nang mang pasikopon. Luluan nasarnya juga. Son, kalau kami akan dulu mana berbahar narong di Batu Bangun. Cuma buat lagi barang. Jadi turun jarak lahap terus ada ina satu potongan tidak keluarga tak. Nina petuni akmeta. Bahiro na gogo sa Tuhanino. Kasi yun na laluboy. Pangaligan kita sama na magulo. Jadi itu semua pepertentang namin guru bere dos guru tadi. Jadi orang itu sekolah nabi Tuhanmu lakka guru nabi dus rohamuna bawar hatton ala inangon asa dapat pasu-pasu sili hamuna mang napili kau mang alakka
Jadi Arongdo jadi butuh matano pendok kami kaburu bere jangan ini kucur doron nani si masuk pa golong-golong pengaruh na tunggu sedia bendon nabui tak pasah tani tu hamuna balas marong hamuna batutu jadi biasa matu. Tulang ngani mungkin lah di tunggurnya aja tuldura. Tulang robot. Tulang robot. Tuldura. Tuldura. Jadi belakangnya juga. Tuldura tuar di bakat kayu ini. Melatih mah. Oh. Jadi bolosnya kami. Sobat dua. Melatih mah. Tulu. Oh. Jadi bolosnya ke bakat kayu tadi. Oh. Saya coba ya. Tulu. Tulu. Sobat dua. Sobat dua tulu. Jadi hidung naurok. Iro tulang naurok nakani asa katakas tulang ulias sangat itu tulang. Nah, jadi mulai itu mari kamu. Jadi kamu berpikir kami. Jadi konsep kami tulang robot seribar. Dulu mah. Sara matu anak, sara matu bogul, matu masih, sara matu bahapu. Ini macam kami tulang robot seribar. Bahasa kita nawara lagi. Jadi Budi, Alarong Dorison siap punguan ni borsa mengatasi boru bere-bere. Dan tidak menepas atau ni. Jadi begitu luhorok kami nun namarahau, mantuk patau, bau pat tulangan. Ade, akabang kurang, alana dison nama percikian. Alarong go punguan ni borsa mengatasi narong dison. Di kamu lain kami, dari kami, na tinading di boto namion, son kami rodo lain kabere, masamon Papuan, ulas nagajang, ulas tolok rapu, jalan matugurang na kahata Buddha, ata si Pasingot nang dipinasahan niyak ka tunatorop tungamuna. Jadi kalau kami siang kami tulangmu di tangyang nami, buat kami asang giat ibudian ni iboto namion. Tapi mo bima di yakka bere nami na sudah daputan rokap dobe. Ibu nama daputan rokap jala di yakka bere nami naso daputan ya nakon. Ibu ya nakon do tak keburu maniamu kabere. Sarong dongamuna sarong madua jala di harapan nami di pudian di boto namion asa toktong sedaro hamuna jala sahata saulo kamu belum sedaro hamuna kamu hatanya baju nama dokon bolo diaka azul maunon di pudian ngado di bereng jadi asa gamlas rohani lain nami sosoni nak kami tulang muna sadado rohamuna ina pabrohaton di botonanion. Somsoni manang di lain nami lam sehat na holay
jala dirahmati Tuhan, jala diranyang nami asanggiat toktong tepeng hari matua laiku baik kita kapahopu kita nengro. Jadi yang kami konaus hudon tulang muna mungkin orang ada maradi tarak ni berapa deh jadi telefonnya be hata ngajepe nang pasat hamuna au kamu mai di basar hamuna tuata ma nama masuk mau lihat mah Rona mahami pasat terulus imasian tulang nababan hidok di mana asa atur kamu ngabe oke jadi nuain paper musik kami ala neng Roma kami hula-hula nababan pasah aton lulus kajang setoro rabu kaya damang musik na partusi Soba 2. Asbitan par makadai dang khusus olat tugel lengan. Allah. Nauruk kami siya kamang buru. Nahobar law madjalulus tulu-tulu na sa kanyon. Turbo ko kami matujula mang buru asa ubodohan. Jala songonima dia mo. Akka opara ni na buru namin sa luna. Molutuk pesongoni. Tipis manang hapal ulus na upasatan. Say hapal ma paso-paso dalon muna tujulan niya riyon ditupak tuat na. So ni masirong namin dia muna sa luna pinopari akka na buru namin nahinan. Jadi tidak magara di Maida. Kaning ate amang buru. Amang buru. Allah tulak, Allah tulak. Su isi mana obar na tulu bagian ni tersuruh manong moluduk kutang ido musik. Setabi dia mau permusik ngami. Asal pasatani ulos gawe ulos horas. Tu rezeni anak kunang baju amang na obar tu sih.
ate maditu hatta nuain sama dikira tuhami ima dongang muna sa arisan para nga bubuang bosong mengatasi na dong umuaraon rap dohot akabariban muna lay ngaro di son ngayon sekalian pasangaton songon gati inubanete jadi songon lima bumuatay adong do di patuba 2 ulos songon dalan namin pangiguan namin matangiyang dua mata di bata para sirohay masang giat di budian ni itokon dubu makalas di roha dapuk matarpak di togun muncul dia kaberek kusaluna songoni mada laitu songoni pe ulos kamu tanpa tu pahami ulos na gajang suto rabu sai gajang madari tagabi torok maka pinupamuna tuzuluano jadi nuape namalo nabi Kariban. Pero jole pasa mena sadia. Jadi nama lo nami. Naik Roma ame pasa tot ulos. Tu boru nami. Bawa musik na otak tu si. Di amuna dengan nami paridan nami ima di pungata nababan nadong di muaraon tapos semoni lang di amun seluruh ng keluarga besar siapa jadi dison kami rodo pungun nababan dohot beruna ima rak dohot kami songon naung di pajolo hula-hula inak kaning na pasahaton ulos tuhamuna dengan nami ima tubuni atangon sudi paparana ang giyak ma tujulano tutu tangyo tuhatta sudi pangindota songon naung pinasahat ni hulong datta at kapasupasi tuhamuna paridan nami sudi at kapinoparna say ipasatuhan may tuhamuna jelas songonima nang dihami paridan muna tupe sopiga hami no ay sisuitwak ka situasi mas marohamuna di haroro nami pariban muna songon patuduhon na turut berdukacita kami di pertuan ni natutuon jadi pasahaton nami ma songon katini ilumanetek tuhamuna tuhamot ka pariban nami ang giat tibu tarapol lak karohamuna sa loob na pagparan ni pariban nami on natutuon songon mirokon ni hatali natutuon na honon nami tuhamuna sa loob na pagparan ni natutuon asal beras mainnya ada risi pora-pora horas mahamuna sa loob na pagparan ni natutuon tujulan narion horas jala torhis jadi tuk songoni pe atas yang kami pariban muna tuhat tama nama masuk-masukon mau lihat jadi nangpe lain aman namalo nami asal pasar kami masuk silo nami bayan dalong najo naho partisi
dari hamuna. Apa dulu? Lengkap pesurah sini. Iya, langsung. Bona. Adong go surat na lengkap sini, alay seksokiat kita. Bona ukap sian. Kabeban sibat sapu. Ay lengkap. Bodi koramu calon namai. Gugup piat kita were. Baru muse. Pas. Dakto alaki datang. Akat ala kona marah-marah. Buruon tuhami na marhamaranggi mau. Yo dihita oparan yo putta na marhamaranggi asing hasuto. Dah senau jalomon no. Coba dua. Jalomon Iya. ma. Pasir tau ni na. Nyam. Jalomon le. Sanai. Ya, oke. Hai resi. Oke. Tulang ruhuk nami siani bar. Masih kak ni ukap hobung no kupanak kokanya mo akan itu buat. Nah, tolong. Jadi poha mayras ikut kerata lugu dihidak kana marhamarang gede. Nakadim mulu hata pasu hata horas masih kok. Jadi soni ma akare janya buru. Na to ko. Dinong di pasar tamu tuhami. Jabbar bona doh sobadua suak soni mana kaning nang tujulang ruru nami. Asa kami pe martangyang butuli bata asang giat dilihat di bata di pulian di buru namion akka hagabion do hamorau 3 jam na umur hamuna selalu na marang dia dia bang. Na to. Jadi asarono nami masa saat izulma saat tuboktian. Mari pasat tamu percebar na upar tuhami. Saat mamu horas hujal gabi sirupo na kerja mamburu. Jadi horas mak. Kami tulang muna nasian perhasioran sesuai pakato tarubani 12 manung ala sahat kami nakin sada 10 sana mate. Jadi bolo di peraturan di parek teknologi non hamuru nama ngatuhoni. Bolo. Jadi di tulang kami pasatan tulang kami. Wala te godang dito ata. Nosong ni ma siya una dari nami isot pong dorohan natin tulang muna siritongan na siyang story. Jadi molo kami siya tulang mamatok sa luhuk na napinikiran ni Rohatay kamasahak matutuwa asa ibana na mangatur mo luda titik-titik tinang ro las kita bayak kapasupaso ni Tuhata lugobi tuhamuna tutinapar mo gere laos marno mutisima iparsari matuaon minyon terenino buat kami do somod dalam ditanyang kami ima urus nagagap urus nangapal mula kami batok mula tuksokonok pinabuhi dapat kami las maro hamuna 2 masyak kami tulang muna abuman no na mga turhotota. Muna natin, basa ako sa ito. Oh. Basa tamtong. Tersalubna perlu dia mau berenang. Oh lah. Ala sisa acara meeting dia pada di Bloro. So di perjulu nanti di kanan di depan. Ala tongguan. Tulang musihan da sirup siri ke sejalan sopa saya. Lapor sorowana ani di Bakatayot tamang guru. Oh tulang. Tulu mau lu siakan tulang musihan sopa saya. Tidak rowana non di nalawang aturoni amang guru mah lawa mangaturun isi jalan lu siakan ya ti. Sopa saya tulang nani. Tul. Oh tulang. Alai mulu pagulun nani lagi. Kalau perjulu manon di masa siap tulang. Dosa tulang narubu baru mana mengucapkan itu yang ngomong sorangan. Kasih lima pada mengucapkan ini si jalo sopa saya. Boleh hati.
Jadi soalnya ulos, lagu itu dapat pahami bang bro. Oh, lo tulang. Itu sudah matai, gua buat pahami sama ulos tuh. Jadi orang kamu mau guru nang, maka tuh orang na bisa mamu ya karena nang nama jaro ulos ya kami tulang muna si jaro sebesar besar. Ini kami nang bang bro. Oh, sebab kamu kerja jadi. Jadi karena dia bang bro. Ah, di hamuk kau. Amang nama lo nami. Ala pas satu lulus sama kami coba kenamion. Ibasian si jaro sebesar. Asa baik tamang mah musik na partisipar mama. Pak Omong masa tadi itu pulang kami sih. Ito, ay kira si Bera wala nak katulang. Asa termasuk dulu tak. Oh, Semasa kami belum lalu. Nggak saya rasa orang ini. Tiba satu bisu nanti jadi opung nabung nanti. Sok ini tiba satu bisu. Kami belum sidang selesai. Kami matutong matangyang matang na betul mata asang giat. Dibudian ni ulot para sadar untuk sesuatu nan nabur nami tu ingana persen ni. Ya dulu kamu ay dapat naik datio. Ya dulu kamu dapat apa bana Roma. Asa pinatu kebujur ma tu binti tabian. Ya tu siang malah kesalung na paran ni anak kondan jadi bar. Tu si mah mura bota persaulian. buat itu karena jadi. Sa di solo masa sampean. Lunga wasatan perselukam sulit ka tapi kasa yar kondan itu Tuhan. Saat mau selukna horas dia lagi dia. Buat itu Horas dia selukna. Lati ko lang ba di ako sa luna ka ulang ani. Una tuat di Bakarra, Rapdo Doruna. Marhiti homme di Parsari Matuaw ni Dainang nang jumulong na tao lang yun. Adorak sa hubasatani. Hami dirajumi hami do. Hami keluarga mu nadong dari tonang. Walo taon na bagas mara Dainangon na tinipani parsay ito ni. Hilala ang boy mana boy dohonon mauliati ma dituhaning. Na makiri boy mana ditangyang nga. Naing manya junumar parumain inarohana. Ido perjuangan naon. Sonik naing manya junumar helain na. Di pasal Tuhan tado. Alay imahura pangatur rituhan. Di Dainangon. Di parumain na. Naso. Adong dupe buka baju-bajuna. Sayang dia ma. Marhitehon. Di bagasa sadarion. Di jamatu hatta. Parbuin ni Simeon ni hala inang. Agiat marur dohot marparbuay tujulano. Jadi di hamuna akala itu. Mulu hami hula-hula mu ekon ni geleng muna. Tak siliap paso-paso hami tu hamuna. Tang panak pauday. Dalam nitangyang ngami doi namat dohi. Alay, si doholok tu hamu si pasimot tu. Tuhamu na laiku do anggitku do inang naposo. Parrohau kamu malaikon. Odo dalam nitangyangmu. Unang dumbabaluy mana sogot gabi mapar. Sotong gabi mapar di baik kamu on. Ingot tamu perjuangan ni layon. Walu tahun na bagas. Laiku na margoar si buha. Huilala 3 tahun tong di papar sahiton. Dia mulu laikon.
tunggor amanat tikosdo di pepon hatani parhurion na najinalona satu hatta di parasumasonna dan jadi sirangin nang usos sinirang hamatea nuang dapat matikina sirang mana jadi nahudok di si sotum di lubau kamu ingot tamu tepat palimahoni ima sidohonok kutuhamu holan napa ingot top daun dan tangyak kutuhamu jadi di perjong-jongan ya para dibagi satu pion leku di boto hodo lae sitatu ten natabain mang nasorot dia pele ba las marohani badamu las manang rohani to di muna salut na saya maduk paktuna uli mai to tombainomu las kakni hamyak kagelengmu di bawah kami to to songo sikat ni ilumane tek dalam nami mangido tangyak to amat taribata anggiat sude nakana sinakapambuna apana di bagasat pion iba satu hatta ido anggapan duan nami jadi atau mau lihat tema di hita salu nah mau lihat tema nang ditu hatta marhite honi ma amang namalo nami dohoron nami do benomu uning kami asal pasata mi si bobon nami osong sikat ni lumane tek asa tinggi lamat tali bata mamang lagu huriyai asa tigos yape toka para kondo tu angekon akapas-pasun na unang maperohan suna. Tuari, amdo ibatu pahami ulus opak. Joli pasatami wajo uluson, asale kami no pasu-pasu na uli tuamu raja nang kurunanya te. Partargem na tarsora mambaru, tohoro kabo ya turamu. Alam mo konsep nami, sere matuara nami boru nami. Sere matuara ina barang-barangi. Sere matu watora, sere ma perpumuat tu pura. Sama lima abang bulu. Oke, tiap mulus teh, pare ketemu. Jennifer, wara ni biamu, Jennifer musik nani, asal pasatami ulo sonongot tu keleng alon dan mah, ino, sonai terburu naktor. Jangan ulus naboy pasatami itu ngamuna hina. Sangge matutu. Maranak marboru ho tujuluan niarehon. Suat soalnya ka ibotokku dina marsawatan. Sangge matuk no sirokak dito dina tuari nalengho. Matutu. Soal nakon na tua ma pirma poki bal ma persaloman. Pirma to dimuna luju-luju ma aka paramotan. Hitang narumis ubun na sumolo.
Marana pa itu tulis marboru pe atong torok. Sa masulong sa matubutian. Kaya pasatay ulos tuamu, sesong kita sa tupanggalian. Alay na tutua, kaya masaho makakokata na tutua tayo. Asa jolong pasado, tubungata, tugan narasaon, narong ito macam-macam no lagi. Yung pasado. Oke, nakapangarubiyon sa nakabaribang muna sa luhod na. Jadi no pe, permusik namin, asa ubasa hatami, ima anak si batu kawan nami, tu kaya anak kon nami, banda mangma naho partusi. Molobui Jerusalem mabay kami, kota mulia. Sa ulo kulura. Baik, ada kamu, maka dari kami, baik, jalanan, mulai kami, kasih ibu haitas kamu, tidak bayar mu haitas, maka dari kami, jalan kami, ujung kamu tidak tua, layon, ibu kamu. Baik kamu panjang muna asa magkawin harus saya sudah mulai selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada waktu. Yesus perhatikan. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sedang disembuhkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Jadi soalnya malah, walaupun soalnya itu, nami sama power raton itu, bah,
tuat taman ngayon pasu-pasuna tu keluarga uta tujulanon. Hanggat jang bedoran nami dison ang tabapung sedus nurat tadi anggo namin nali ngay botola kita ron apa tu pahon. Walau tu kusira betek kamu na situasi nama. Walau tu tugula di patu pahon satu mungkin nama apa dia tujulanon. Kolanon pesan nami tu kamera nami terlumodi si Herun. Selama bere usaha siok kami dah berjumuna namar na tuwe. Dung tapawara noniton tinggal napa sedek kinane tapi hamu mak berjumuna namar na tuwe tulayon. Bolarang boy bek kamu las nerohana ulang bek kamu masih nerohana. Ima pesan na bek kele akele. Jadi semua hatan itu tuwe namar orang nani. Balgay na tiyong uruna, balgat tiyong isobot. Nung abagabi, ito ko nasari matuwa. Sa gawi matuwa mo para na nagposok. Sa isolo sa tinugutubot tiyang. Nung sa tan baratsara doon sa uta. Wakta mga naleopas, las niro at utas jalo. So ani mahatas yang doon sa uta siya tortolo. Mamamang, sian arisan boras nata bapungu ima nawadila kita tolu halak. Jadi 10 halak naya ma naso majalo. Jadi hamupe ngajalo hamupe dami. Jadi songonon adong di patukan habi, songon gati di keras bunga. Tuk songon dia pian non nata naya pinapunamon selas maro hamunga. Masing-masing doa teh opung neta. Saya tinadingkan na itu baik kamu na nilas marohamu na dipudian ni oma oponisi ni taon saya dapotan terpasu-pasu mahamu sian Tuhan debata songan ima johata sian hami botima.
sahuta punya sesi perubahan ima ina menutup dulu ima itu amin betul kami berduka cita alade yamo kapino perli tonabion mono ton termasuk adonggo sigoton kadang mengaringkan alade ma agiat matong bisa penamatan di batai pasu-pasu lihat karena jauh udah kalau kadang kadang guna anon atau kota kalau udah tidak ada pesan kita don ulang dosi nonton so dia mudah ke Bereko selanjutnya 5 budi si nonton mudah terbumi akan berdani kenakan gudang doh aturan dari kan sian berkenaan cuaca ala lima ulang lupa hamu dia katonan ni betul mudah ulang lupa hamu dia kapoda ala na termasuk ko iton nabuhay magkarahat to kaduli dia ulang ka ulang paglit ito na sok soni mandang delekyo isok ko delekyo so piti ka habi laro kawasahutan iso nas paralekyo nabiyan matong tuata na mga puli kuha mo lain matong pajang umur lain ipas-pas Tuhan asabuhin na akong magkakadoti sa loob na pero nabyaw doon kita magato kasi maraw na Tuhan diya ka na sa tubuan anak na kami sa diya patubuan anak ito wakati kita magiho nasa umarham sa utak na kasi ang diya patong tubuan doon din sa loob na yun sa tuwan tama na mas ni anon at doon at sa tatarong doon na ito na persitik kita ni sa Tuhan pa naman naman niya mo sa loob na di pala sa kuna saya Tuhan telah mengirim kamu mau melihat pasal-pasal itu. Jadi di bagasan ini aku pindauli aku menjadikan mulai adonggo ima kecakota ima pada satu tahun ima saat kita selalu masih berobat. Tumotik sesadia pelayan aku terpatuka ima sekali saya taruhkan usaha saya itu sudah mengambil sudah diamu. So bila tahu masih dohonon asal itu masih guna-guna parang otik sesadia pina boy tapatupa akan dustiro hatta saya itu budak apa di hamu dan pina sunah matutu oleh tema mata bang tapala nabi asabat dabang majo ala bahasa tolak kasih udah nabi hari padang majo nam pertusi sahutani enak namin ito. Jadi wala tu kami pengen dison, wala kami dison, banang dison mahami sendiri pe. Alana jauh-jauh muna kita kan Tuhan itu. Wala cek pangobat tu. Tidak tu. Jadi walau kami nasa huta do mulai saya di bawah. Pasca linggat do pasaran na. Pasca linggat. Jadi sudah kami baru paling pasahit oleh tua-tua.
ngatung liling ate, 2 tahun. Jalan hukum kami do pengurusanmu sudah tua. Dilat kamu do sen nasaroh kamu sudah mengurus tua. Ada semua 5 harus tikina pengaturnya tua. Jadi pengatur itu do anggota demikian ate. Ala ni beget mahamu di siara pasar tua ni tua. Songol do kondisi tua mah to kono nami. Bitang mengaruh restu bau punya semorap di dalam umur tua. Di pudian ni inat kala tua. Anak muna ketong diri, guru muna ketok torop, dong muna may sahat na sa urang batua. Ador haduk ka matang ko to magulobu. Penggeng mahamu sa lubuk na sa urang batua, patugo-tugo di ko. Sahat-sahat ni solo, sahat idogo to batyan. Nung sahat tabain, ulaon pasang batua ni natuto. Oras mahita sa sahat matuga dila. Tabanin na ulit, tabanin na denggan. Solo patupahami do, songon, kada, kolong di rohan nami, Tuhan mula-mula nasuhuton. Mula tupe, so sa diyaw, so nalukon nagtutulo na nami. Si titik sigok pa, magwalat-walat para ulo. O tik so sa diya, nabutar ko tupahani, Tuhan mo po na niya suhuton. Sa gudang ma-dihita, pinasuha. Dari okay na, pasahan na. Gracias.